Narumpayu Newskum, ke channel ng Taki Padba, Kabriyo Newtar. Nakaliang kejonga kumu presiden jongka Jaintia National Council nakamansim kaba snusi nakamansim kabadap dakajing snow yamram ngawan hakmat jongpi kinang song jongka beri uhnyo trap barkham tam ya kinang song jongka di Jaintia kaba it kejongi ban itu sepi ban penpau sepi kipai ba ka kabalajia yang kinang ilam jongka JNC hadem bangi layo i baladon kajing pen ibor ba kajing sa thombor jong kiri upai ba nadu kinong song jong ka snong rim bat kinong song jong ka ilka sutengah ni na kaliang ka JNC da ka we ka mensim kata kalong ban ibor ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jong ki ba sa thombor nila mi na po cleariat ban lek sa kita ki jaka ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jong Henry kumba yu tudong beseng habangi poi hak senong simen mah kabangi kat ke umpelan ki polis kila cross yangi da ki kali ki jong ki kumba kila ya kumba kila kumba ngide kita kila no lani ngide ki nong pentrim haba ki polis kila ker sodong ya ke kali ki jongi kila kem ya ki dekat ki jongi ya bat yangaru kumu presiden bat yu general secretary ya u hadu ndiumut ki dekat ki jong ka seng kila syakem bat kila bom kila tet lati ya kini ki dekat ke jongi ngidap da kajing snow si banyo i ya kini kajing long agresif jong ki polis Meghalaya ki bom ken snapshot yang ni kum kinang ilam seng balang bat kila kem yang ni kum bakem la no ka Henry ka bapen snow si shushu yang ni ba ka sarkar jela kahaban wanra kerpang ya kita ki polis na do dapo Garo Hills ban kem yang ni kinang ilam jong ka JNC bat ban thombor ya kini kinong song jongka eleka nongkli bat jongka eleka sutengah habang ke baja kato kesngi yo i baki pulit jongka distrik ke jongi kilong tangkum kita kinong peni ba uno ude uta usambor menu badai kita kinong ilam jongka JNC bat kini ki pulit na po Garo Hill kila kembe jengi rengkat kitiar siat ki jongki rengkat bakila phongma selede bat ni pendem jur ya kani ka jingla jong ka police department kibalayo bor na kita kibahalor na market kum habangi persyang bani kran bat kini ki pulit balai pikem yengi halor kanu kanong rim pikem yengi kisuong be yengi ngimtip henrengi layo bor na kibahalor susu habangi pet ya ka ka bajia hapo ka ilka nong kli ka penpau syai kedar ya ka jinglong jingman jong kani ka sarkar bakane ka sarkar hakadur jong ka development kala kini ya ke jakpo jong ki nongrep ki baju rep ha auto ulum serman kala kini jubor ya ki jaka ki puta jong ki nongsong snong jong ka elka nongkhle bat ki bepat ki elka ki bedon ya ki jaka ki jong ki po ulum serman bat om tang kata ini iru ba ka sarkar kala penpai kala penpra ya ka jingede ya pedeng ki arteli ki elka bat kala penmi ru ya ka jinge kerja put ha po kin ha pedeng ki arteli ki elka kabade ke ilka sutengah bat ka ilka nongkhle kani ke sarkar jela ke jongi habangi pet ya ke bakal lele kamdon su ya ke jingle rain lene kamdon su ya kata ke jingi tiblam haba kani ke sarkar kala le ki kam thombor ki jongka lengba ke police department bat kita ki mafia om su habari henry kani ke sarkar kala le kini ki kam habashit habarang nilai i hadukat no ka jinglong agresif jong ki pulit ban khanglat yengi kinong song yengi ki ba persya ya ke sirisimen berkeni hi ke pedisai bagani ke sarkar jong kambe ke sarkar ka bapet ya baro arliang hande ke sarkar ka banok siliang ni kwa ru ban bu ke jingkeli ke basai sya home minister obadan buram jong usar Preston Tensong nilayo i ba ula kran na kilat pathai ku bor ka ba ong ba om tang kinong persya ki badon Henry ki don ru ki bakersyan ya ka Sri Simen ha kata kasla ka baar ka jongu Henry ke ka bangi kwa banbu jingkeli ya u home minister jongi kalong bahalor kanu ka kendon ba ula pha kem ba upha diteng yingi kinong ilam ka JNC na ka benta ban simbenta hagane ka public hearing bat balai ka sarkar jela ka ha ban pha kerpang ya ki pulit napo Garo Hills ban kem yang kinong ilam ke JNC
Bat balai ke sorkar ke pak bom pak tit ya kinong kersan public hearing. Bat ke airu ya ke VIP treatment lene ya kata ke jing ke jing yada ke bakerpang bat ke jing treatment ke bakerpang ya kine ki bakersan. Manu ba ai bor ya ki mafia ke Sri Simen ban klong ya surok jong ke PWD pilayo ilang ba ki lat patai ku bor. Bakat ba ke sorkar kadang pular ban wan ra ya kata ke roy ke par po ke senong ke thain ke jongi po ke distrik ke jongi niyo i ba kini ki mafia jong ke Sri Simen kila klong wat ya surok ubaran kami ke jing penbha penmiat penban kini ki mafia jong ke Sri Simen kila klong ya ni surok ba ke jing kili kelong mano ba ai bor ya kini ki mafia ban klong ya ni surok ba ni i ba ke jing klong ya ni surok kala kata ya kinong lek kinong wan hakato ka time ban ngile iru ba wat kiba armet ru kimla ban poisuk poisain cha hospital haka jeka bakin yo ban lesuk ki ban wanra kali da ki bepat ke kali ban pois po ki hospital kani hi kalong ka ke bamla ban pediang bar ke jingkili ka bakraw ki kwa ban bu ya ka police department khamtam ya home minister bodan burom jongi usar prostut pensong mano ba ai bor ki pulit banetre bar kini ki mafia jong kane ke Sri Simen ban mano ba ai bor ki ban kawang mau ban penjulor ki kali ki ba tmu ban lech ke public hearing ban mano ba ai bor ki ban penmensau ya kini ki matmu ban lech ke public hearing bar ke sorkar kam dan kam ban pensyai ni halor kane namar ni tip syai bade UCM dan buron jangi usar konrad sangma deputy CM jangi bolong ru home minister usar Preston Tengsong bat deputy CM jangi banapo jangke hilu masnya bahalang dahar de kine kiba ai bor ki pulit bakin long agresif hado kato yengi kiba persya ya ke public hearing bat nilayo i lengba ke jing sepriang hakilat pathar ke bor lengba ke jing lik jong ka we ke audio clips ke jing ekran phone jong we ubatmu ban lech ka public hearing jong ka Sri Simen ban kersan kalau pau syai lengba ke ne ka audio record ba kala don ke jing tip briu ke ba 1000 shikli da kane ka da kini ki agent ngila banong jong ka Sri Simen ki bade ki produk ki prasnam ki jongi bar ke jingkeli ke bangi kwa banbu ya ka district administration ya ka state government as a whole ke senjam ke bak sarkar kan sim halor kene ke jing pendon kam jong ka Sri Simen da ka bor pisah ban yurot ya ka hok jong kinong persya bat ban pensengap jar ya ka sur ke jongi kinong persya upai ba ude ban syai ya ka jing tmu jong ka NPP ke bayalam ya ka sorkar kene ke parti ke kwa kang ban ke maispa nambo jangke hills bat penklaim ya ke parti jong ka bat kam selia shu wat ban thom da ka bor tang ban ke maispa bat kene ke sorkar kam de ban klet balada upai ba uyalong kawe kam dan jing ini bagi penklem bat ya ke sorkar ngira yo i ke jingje haki we ki state jong ka India ke jongi bat shaki we pat kiri le dangi don ya ke jinge teli bat ke khubor ke bangi kwa ban pha shaki MLA ki MDC jong ka rilum jantia balai pilong tang kinyang ko ngu jong kane ke sorkar ke bala elam da ka NPP pikeng koridor ya ka parti ke jong pi ban yengi upai ba ubala pengkubor ye pi ban longkum kita kinong yasai ain lene kum kita kinong mikmat bat haka jing sngotu ke jonga kumunong elam jong ke JNC baka daw ke bapelong ya kini kinong mikmat ke jongi bakin nom ken snap yengi ki ken bangi dek baki ken dek baki nong jantia ki dek ki briu ki babek pisa lene bangi bek ya kata kasbai ka rupa Perki ong kamat ya jot kamat ya yap syato nama randal apoy ka election ngin sa aya ki da ka pisa bat kin saklet ya kini ki a baro ba ka khubor ka basyang ki ko ban pha sya ka sarkar ba upat ba ula ban klet ya kini ka ka bala ngila syamat ha kini ka public hearing ba pila kem ni pila pensengap jare ka sur ka jongi pila yurot ni upat ba ula ban klet hande ka JNC dalele kanum la ban klet ya ka ba ka sarkar kala le ben le kho yani bat ni kum ke JNC ni ya pen mau ya upat ba ya ke ba ke ne ke sarkar kala le dan bor ni kum kinong song jong ka resign te bat kham tam jong ka East Jaintia Hill district
Bar kene ke jingle jong ke sarkar jela kam de shutang ke kam thombor. Hande kene ke jingle jong ke sarkar jela kala pengkhen. Ya ka riti terekam jong ka ri India ke jongi lening la ban ong ya ka constitution jong ke ri India. But ni kwa ruban ong sa ke sarkar bangila yo ya kirkom terekam jong kene ke sarkar kumno ka persang ban pendon kam da kata ka bor ke jongka ban yura ya ka hok jong pai ba hande ngi kum ke JNC nginum sengap jat ngin setu kilat kilenti kumno bangin yekhun kumno bangin yeksar na ka benta ka hok ke jongi hawat ni yo ba kilat don ke kubor ke bami syakilat pathai kubor ke baong ba yat baik ke public hearing jong ka Shri Simen. Hande ke JNC hi kamla ban priang ya kene ke jingkam baka public hearing kalong ka bayat bet nama tang kinong kersan ibadon ha kene ke public hearing ini kinong persya nila sya yurat bat ni kum ke JNC nimsim baka ke baja ke de ke jing syarem ke jong ni lene jong ki nong snong ki ba persya ya kene ke Shri Simen. Hande ni sim ya kene ke jingla jong ke sarkar ke de ke jing yurat bat ke jing pensnap jar jubor ya ka hok bat ya ka sur ke jong ni kirit kiria bat namar ke jing syarem ke de ke jing kutno jong ke jing ile hande ke JNC ke sim baka jing thombor jong ke sarkar yang ni kum kinong ilam jong ke seng bat ikipat ba bat ikiwepat ke seng mahalang kane kan de ke jing sedang jong ke jing ile ke jong ni ba kumno ngin ile ba kene ke sarkar mentang ile yo jing seneng sibun na kene ke sarkar milatip ba kumno kene ke sarkar ke terekam bat ni kum ke JNC ngin sa yeki kat kibor kibadon kat kilat kibasya yang ingin sa persyang ban wat kilat kilentina keleng saudong ban pensngeu ban dawa ya ka hok ke jongi bat kipai ba kimde ban sya elam bakla hakasur ke banang nei nang tai ke ba persyang ban pentai penprai ke ni ke jingi teli ha pedeng ke JNC bat kiwe ki seng halang ha pedeng ke JNC bat ke ilka setengah bat kinong sang senong jong ke ilka nong khle ngi kran da ka basyai banginum sang kilikti nginom kan randin kata pidang lebe ngi kata pidang sempat pidang tit ngi kata ka mensem ke jongi kadang rohem bat dalele pinumla ban pensnap jar bat pinumla ban pelip ya kene ka ding ke balame ha ka donut ha ka mensem ke jongi kum ki sipai jong ke JNC bat kum kinong ilam jong ke JNC da kene ka kubor nakwa ban pha sepi kinong sang senong jong ka beriu nyu terba pinde ban du mensem ke JNC kan jeng scam habaro kini kisni ki banangwan